I pomoz Bog, braćo Srbi i sestre Srpkinje, ovdje je opet Arijevski Varvarin i tu su sa mnom grupicina autora koji prave ovaj zajednički video. I prije nego što počne video, želim svima da čestitam Badnji dan, jer je to najveći simbol i praznik srpskog naroda i također ovaj video je posvećen božićnoj pobuni koja je podignuta da se zaštiti srpstvo od jugoslovenstva. I ako hoćete da ostanete na kraj da vidite svrhu božićne pobune, da razumijete korijene i također za šta je imala cilj božićna pobuna, odnosno zašto su zelenaši digli božićnu pobunu i također zašto je kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca bila utopija od države, kao i sami termin bratstvo i jedinstvo, da je to loše. Ako hoćete još ovakvih videa, pišite u komentare i neka video počne. Pobuna koja je izbila pred kraj 1918. godine, odnosno po novom kalendaru u početku 1919. godine, neki nazivaju božićna pobuna, cetinski ustanak i tako dalje. Ti nazivi su se odomaćili kod naroda. Za mnogi u Crnoj Gori i u Srbiji, pa Jugoslaviji koja se tek formirala, ovaj događaj bio veliko iznenađenje. Vjerovatno su bili iznenađeni i mnogi drugi koji su branili staru kraljevinu, jer su neposredno prije toga s oduševljenjem dočekali dolazak srbijanske vojske i oduševljeno prihvatili ujedinjenje sa Srbijom. Iznenađenje je bilo utoliko veće što je u Crnoj Gori i Srbiji bilo malo onih koji u sebi nisu nosili vjekovnu težnju predaka da se granice između dvije srpske države zauvijek izbriše. Uzroka koji su doveli do pobune, međutim, bilo je više, kako u Crnoj Gori, tako i inostranstvu. Narod Crne Gore, čija je zemlja tokom rata bila potpuno opustošena, gledao je u ujedinjenju sa Srbijom ne samo ostvarenje svog vjekovnog sna, već i rješenje svih postojećih problema. Vjerovalo se da će poslije ujedinjenja sa bogatom Srbijom iz Crne Gore zauvijek nestati bijeda. Ujedinjenje, odnosno prisajedinjenje, međutim, nije donijelo na ekonomskom planu nikakve promjene. Srbija je bila samo opustošena ratom, da bi tako brzo mogla Crnoj Gori da pruži ekonomsku pomoć. Hroničari toga vremena zapisali su da su se po gradovima u Srbiji pojavile kolone izgladnjelih prosjaka i da su mnogi ratni veterani ostali bez ikakvih sredstava za život. Ipak, nije uređeno ni onoliko koliko se moglo. U Crnu Goru prvih dana poslije oslobođenja nije stigla ni simbolična pomoć, koja bi u narodu bar podgrijala nade da dolazi bolja budućnost i da će ujedinjenje omogućiti da se zaostala i siromašna Crna Gora bar za jedan korak približi razvijenim zemljama. Umjesto svega toga, narodu Crne Gore zapritila je glad kao i 1916. godine u doba austrougarske okupacije. O tome čak govori i izvještaj načelnika Sreza Banjana Kosta Pejovića. Pored ekonomskih nevolja koje su zadesile Crnu Goru, na stvaranje nezadovoljstva uticala je nesnalažljivost vlasti i niz na prvi pogled sitnih popusta i ekscesa koje su stvarali nezadovoljstvo. O tim uzrocima piše i sam general Milutinović. Među osnovnim uzrocima on ubraja slabe pripreme srbijanske vrhovne komande poslije proboja Solunskog fronta za ulazak u Crnu Goru. Po mišljenju generala Milutinovića načinjen je i niz grešaka za oslobađanje Crne Gore i donošenje odluke o ujedinjenju. On se posebno osvrće na rad članova izvršnog odbora. Pa i sami članovi u crnogorskom odboru nisu se slagali među sobom. Nije se znalo ko kome zapovijeda i ko koga treba da sluša. Mirnoga i hladnokrvnoga Kosovića zamjenjuje Svetozar Tomić. U Andrijevici kod njega je stigao treći po redu Janko Spasojević. Stvari su neka vrsta trijumvirata. Nepredavno na Cetinju, 1. novembra, prije godinu dana, Svetozar Tomić napadao je Janka Spasojevića i Milosava Rajičevića. Spasojević se branio suznih očiju od njegovog napada. Dakle, Tomić je smatrao da je on glavni i trudio se da ga ostali članovi priznaju za takvog. Još su Bjelaši naredili da se uticajni ljudi iz Crne Gore internirani u Austrougarskoj pri povratku za Crnu Goru zadrže neko vrijeme u Bosni, dok se u Crnoj Gori ne završe izbori kao izglasa prisajedinjenja i dok Skupština ne završi posao.
Napravili su grešku zajedno sa Srbijancima što ih nisu ranije pustili, jer su odmah počeli agitovati uz pomoć sa strane i uz pomoć pristalica kralja Nikole protiv prisjedinjenja, jer su internirani Crnogorci shvatili da ih je vlast prevarila. Plaćeni novac nije upotrijebljen kako treba, pa i članovi u odboru nisu se slagali i novac su trošili i davali većinom svojim saplemenicima. Poslije Crnogorskog odbora ostaje izvršni narodni odbor da troši i troši. On ne izdaje platu svim činovnicima i oficirima, već samo onima koji polože zakletvu odboru i kralju Petru. Ovim se naročito protive oficiri, jer su u odboru neki mladi i ne od glasa ljudi, kako vele nezadovoljnici, izuzev Dakovića, kog u Crnoj Gori cijene kako zbog njegove lične vrijednosti, tako i zbog glasa koju uživala njegova porodica i njegovi preci iz Grahova. Svi crnogorski oficiri su izjavili da je polaganje zakletve kralju Petru izgledala kao na neku vrstu podaničke zakletve i da nije takav tekst oficirske zakletve i bio je upleten i dio vojničke zakletve zbog ovakvih okolnosti. Mijenjanje činovnika koje su vojne vlasti postavile i postavljale rođaka, poznanika i prijatelja svojih stvoriše od prvih nezadovoljnike kojima sa strana pomagahu kao i novac kralja Nikole kako je i tada izgledalo. Zato je o ovome govorio detaljno general Milutinović. Trebalo je prema mome raportu odmah u početku poslati naše srpske načelnike i sekretare, a ne Crnogorce, jer oni ponameštaše sve svoje rođake, a ne behu bog zna kakve opreme, niti imaju kakvog glasa, a pored toga izabrati su od samih klubaša, i to od vrlo mladih i neiskusnih ljudi. Formiranje njegovog štaba bilo je ispod kritike, na brzu ruku i potpuno unaprijeđenje. Usput uzeo je i aktivnog majora Borisava Nikolića za načelnika štaba, a sve ostalo imao je zaplinjenog da formira u peći, kao i da mu dođe Bog te pita od kuda. To zimi na zemljištu bez komunikacija i prevoznih sredstava. Sve je to od ostavljenog plijena u peći, razgrabljeno prije njegovog dolaska. Od rezervnih oficira i crnogoraca koji su mu bili upućeni, uzimao ih je crnogorski odbor prema odobrenju vrhovne komande. Njegov štab, iako je bio u rangu divizijskom, nije bio administrativni organ drugog stepena, niti za nikakav organ proglašavan za svo vrijeme pa do ukinuća prestanka. Da ne bijehu dvije zaplinjene brdske haubice bez nišanskih sprava, dovučene iz kadra koje od silne upotrebe posrkaše za vrijeme borbe s pobunjenicima kao i plemeno oduševljeni za ujedinjenje, ko zna kako bi se uopšte završila sva ta pustolovina na Cetinju. Da je general Dragutinović bio jači na Cetinju, sumnjao je da bi ustaši, a to su crnogorski komite, ne mislim faktički na hrvatske ustaše, i zelenaši smjeli pokušati napad na Cetinje. Uzrok je pobune. General Milutinović tehnički vidi i u mentalitetu i u dotadašnjoj organizaciji društvenog i državnog života. Na kraju svojih zabilježaka iz vremena boravka u Crnoj Gori on i dalje detaljno piše: po završetku svojih opažanja ima da napomenem i primetim i ovo, mada su Crnogorci hrabri i viteški narod, ipak oni nemaju drugih osobina za ovakav sud, daje mi povoda prilika. Iako su neki od oficira položili zakletve Narodnom izvršnom odboru i njegovom veličanstvu kralju Petru, ipak su se tukli protiv vojski kralja Petra, nas i date zakletve. Ovo ne bi uradili pravi vitezi, koji cene svoju čast i zadatu reč. I tako dalje, kao što možete da vidite u ovom citatu. Bilo je nesporazuma i u neposrednim kontaktima stanovnika Crne Gore i srbijanskih oficira i vojnika. Prebacujući im da su izdali u Prvom svjetskom ratu, srbijanski vojnici su ponekad vrijeđali nacionalni ponos Crnogoraca, što je također stvaralo nezadovoljstvo u narodu. Pripadnici stranke Bjelaša sa također nedovoljno političkih iskustva uspostavljali novu vlast i u mnogome krivi za stvaranje krize u Crnoj Gori. Prema navedenim dokumentima, sam general Milutinović je vidio da mnogi predstavnici, odnosno bjelaške stranke, nemaju nikakvog autoriteta u narodu. O ponašanju nekih predstavnika vlasti dr. Dimitrije Vujović je pisao: u taboru Bjelaša bilo je prilično političkih špekulanata, bivših špijuna i okupatorskih puškonoša, koji su se utrkivali u proganjanju reakcionara i kome ova borba za ujedinjenje dobro došla da bi sebe prikazali kao prave borce za narodno ujedinjenje.
te bi tako pao zaborav na njihova ranije nedjela. U ovom utrkivanju isticala su se i pojedini službenici koji su smatrali da je nastalo vrijeme kada se može napraviti dobra karijera. I tako dalje, kao što možete da vidite. Savremenik i učesnik ovih dramatičnih zbivanja, narodni pjesnik iz Nikšića, Radovan Bećirović, također ključni razlog pobune i svih krvavi događaja poslije nje vidi u nekorektnom ponašanju novih vlasti. I ja sam puni srcem, kao i većina Crnogoraca, bio za ujedinjenje. Ali ono što je se u Crnoj Gori zbivalo često više ličilo na okupaciju nego na ujedinjenje. Zapanjujuće je bilo koliko pojedini srbijanski oficiri ili ljudi u organima vlasti nisu imali povjerenje u crnogorski živalj. Zbog takvih sumnjičenja i ja sam 3 mjeseca proveo u zatvoru, iako sam se već opredijelio za ujedinjenje. U to vrijeme, naime, bio sam regrut u 3. vodu 11. čete Nikšićkog bataljona. Jednog jutra po kasarni osvanu neke plakate sa parolama u stihu protiv ujedinjenja. Zelenaši su nekako uspjeli da ih proture i zalijepe po zidovima. Povedena je istraga i sumnja da je pala na mene, jer je neko rekao da sam takve stihove samo ja mogao da napišem. Odmah sam uhapšen i odveden na Cetinje, gdje sam proveo u zatvor 3 puna mjeseca. U zatvor je čuo da je svaki zatočenik morao obratiti pismo Aleksandru Karađorđeviću, što je narodni guslar iskoristio. Otuda, pošto je napisao pismo, pušten je iz zatvora i vraćenje u kasarnu. Ljude je pogađao takav oštar postupak vlasti. Sve rane obole, ali bratske najviše, pa i pobuna ljudi. Upravo zbog toga bi je bio tako žestok. Malo je, na primjer, crnogorskih oficira kojima je priznat čin u kojem su bili. Dalje narodni guslar Radovan Bećirović kaže: gotovo svima je smanjen i za po 1 stepen, a oficirima iz Hrvatske i Bosne koji su se borili u Austrougarskoj vojsci činovi su priznati. Ponekad i sitnice srbijanske vojske mogu da izazove veliku nezadovoljnost. Takva jedna bura, na primjer, nastala je zbog običnog Bresta. Postojao je na Cetinju nekada Brest pod kojim su se držali skupovi, pod kojim su Crnogorci pisali megdane koji se za crnogorsku tradiciju izuzetno mnogo značio. Taj Brest bio je simbol crnogorskog slobodarskog duha, a jednog jutra, odmah poslije prisjedinjenja, nije osvanuo. Čini se da je nekadašnji predsjednik Cetinske opštine naredio da se preko noći posječe. Nikako drugačije ljudi nisu mogli da shvate nego kao pokušaj uništavanja tradicije. Više je zbog toga bilo nezadovoljstvo nego zbog mnogih pogibija. I general Milutinović u svojim zabilješkama navodi primjere vrijeđanja dostojanstva Crnogoraca, zbog čega je dolazilo do velikog nezadovoljstva. Bilo je i dosta pogrešaka i od samih Crnogoraca, predstavnika vlasti kao i našega crnogorskog pa donekle narodnog izvršnog odbora protivnika kralja Nikole. Tako komandir Đuro Drašković i ovi kod Belvedera rekoše mi da je u crnogorsku zastavu poštedela i Austrija i da je sa našim dolaskom skinuta sa dvorca na Cetinju i dao ju je neku prljao i to gdje je ime kralja Nikole izvezeno. Upitam da nije to ko god od nas izvršio. Rekoše mi da su to Crnogorci izvršili. I dosta gnjeva poslije oslobođenja, naime crnogorske komitske čete su raspuštene, nije im dozvoljeno da učestvuju u daljem oslobađanju zemlje. Vojne vlasti su smatrale da komitske čete ne posjeduju vojnu disciplinu, pa, kako su u knjizi doktora Novice Rakočevića piše, mogle da postanu elemenat nereda i discipline. Pored ovoga, komite nisu dobili ni odlikovanja koje im obećao komandant srbijanski komita Kosta Pećanac, niti su dobili položaje koji su po sopstvenom mišljenju zaslužili. Između ostalog je, dakle, i odnos prema komitama uticao da oduševljenje zbog prisjedinjenja potpuno splasne. Bivši komitski četovođa Savić Đurović iz sela Sretnje kod Danilograda kaže da ga je prilikom oslobođenja Crne Gore Pećanac lično predložio za odlikovanje Karađorđevu zvizdu sa mačevima 1. stepena i čin potporučnika. Čak mu je dao obećanje, ali se sve na tome završilo. Takva laž je zadesila i Miloša Drljevića, također komite iz Tomaševa i također se novostvorena kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca ophodila njemu kao i ostalim crnogorskim komitima loše za razliku od bečkih konjušara.
Jedan od najpoznatijih pobunjeničkih vođa, Radojica Nikčević, na Cetinskom sudu naveo je više razloga zbog kojih je učestvovao u pobuni. On je poslije oslobođenja od Austro-Ugarske bio komandant Nikšića, otišao u Zeleniku za zanitetski materijal, a po povratku je čuo da su neki nacionalisti zakopali krunu crnogorsku, što ga je duboko uvrijedilo. Također, smatrao je da su neki istaknute položaje postavljeni rđavi ljudi i da izbori za Podgoričku skupštinu nisu obavljeni kako treba. Zbog toga se priključio organizaciji koja je imala cilj da obori odluke Podgoričke skupštine. U dijelu svojih memoarskih bilježaka, učesnika ovih zbivanja, Marko Kavaja piše da su mu pobunjenici opkolili Nikšić. Kada je kod njih išao na pregovore o sklapanju mira, rekli su da su i oni za ujedinjenje, jer je to petovjekovni san naroda. Bijemo se zato što ste ti i tvoj drug nevaljali Uskogaće i sinovi iz Iglara i Čivutara Varoški otjerali poštene vojvode i serdare pa došli da nam sudite. Kavaja u svojim memoarskim bilješkama također kaže: na badnji dan 1918. u Crnoj Gori sukobili su se napredna omladina i tradicionaši. Po mom mišljenju, taj događaj u ono vrijeme pogriješno je tumačen. Zabilježeno je da je sukob izbio zbog toga što je jedan mali dio naroda bio protivan ujedinjenju Srbije i Crne Gore i postavljao pitanje dinasta. Učestvovao sam u ovim događajima i stekao utisak da to nije bio motiv za sukob, iako je s polja gledano izgledalo da jeste. Na nekoliko dana pred Božić oko Nikšića, u selima naseljenim Crnogorcima, uglavnom iz stare Crne Gore, Katonske i Ričke nahije, je priprema napad na Nikšić. Na čelu su bili plemenici, to jest elementi koji su aktivno učestvovali u nasiljima izvođenim 1907. godine po nalogu Crnogorskog dvora nad naprednom omladinom Nikšića. Dakle, iz ovog ugla možemo vidjeti da je povod za pobunu bio kriva bjelaška vlast, a ne agitatori kralja Nikole, što neki danas vole da govore. Današnja historiografija, pa čak i Milogorska, govori da je za pobunu kriv kralj Nikola, ali ako detaljno kroz ove izvore koje sam citirao proučimo situaciju, ispada obrnuto. Zelenaši su imali itekako razloga da pokrenu pobunu. U slučaju božićne pobune, analitičari smatraju da su korijeni problema dublji i kompleksniji nego što bi mogli biti povezani samo sa zelenašima. Protesti i pobune na Božić mogu imati korijene u socioekonomskim nejednakostima, kao što sam i naveo izvore za to. I društveni problemi koji ležu u osnovi takvih događaja su široki i kompleksni, a atributovati sve odgovornosti zelenašima je neosnovano. Umjesto toga potrebno analizirati dublje uzroke i raditi na konstruktivnim rješenjima koja će doprinijeti tradicionalnom funkcionisanju srpskog društva ovako u cjelini. Sljedeće poglavlje je o srpstvu zelenaša. O tome možete da vidite moj prethodni video, ali ovo je dopuna, ajde da kažem, tog videa. Prije svega, falsifikati vladaju u Crnoj Gori kako su zelenaši bili etnički Crnogorci ili vlada uopšteno mišljenje da su bili za federaciju jer je to predstavljalo samoopredjeljenje etničkog crnogorskog naroda i također meta najviših falsifikatorskih napada je sam vođa zelenaša i sam vođa božićne pobune, ovako generalno vojske, Krsto Popović. I sada, da naša historiografija je korumpirana dan danas zbog komunističke ideologije koja je prisutna po Crnoj Gori. I duh komunizma bi i dalje kao i 1970-ih prisvajao Krsta Popovića i zelenaša, zaboravljajući na arhivske dokumente i literaturu koji svjedoče drugačije. Pa na njihove laži, nažalost, padaju naivni Srbi koji su manipulisani od Jugoslovena da su bili protivnici srpstva. Prije svega, kada hoće da im pripisuju komunizam, možemo vidjeti da je to iz svih pogleda netačno jer imamo sljedeće izvore koji govore drugačije. Prvo, imamo izjavu Krsta Zrnova Popovića iz 1919. godine, gdje piše: Pavićeviću, čitavom svijetu je poznato da je dan danas Crna Gora čuvala i sačuvala iskru slobode Srbinove. I sem toga, imamo iz Drugog svjetskog rata, gdje on sarađivao s četnicima, ali o tome će biti naredne riječi u nekom drugom videu. Imamo
iz 1942. godine, gdje piše brigadir Krsto Popović i pukovnik Bajo Stanišić koji već sprovode akcije na terenu. I imamo naravno ovo pošlo se sa Cetinja kamionima sa pjesmom starom, ali još popularnom, koja je uvijek mirisala na barut, zvala na poklič spremte se, spremte četnici. Na čekanju nas je lično sačekao Krsto Popović. I onda imamo također u istom izvoru, gdje u Katunskoj nahiji odred brigadira Krsta Zrnova Popovića je od komunista oslobodio Čevo, Trešnjevo, Batu, Broćanac i Uble. I na kraju krajeva, kao što sama historiografija zna, a neće da prizna, isti ti da naši milogorci kojima je Krsto idol ne znaju da ga 1947. godine nisu ubili takozvani srpski okupatorski vojnici, nego komunisti, đubrat koja su ubijala svoje roditelje za komunizam, i to je lično organizovao čak i od samog sina Bjelaša Veljka Milatovića i izdajnika Jova Kape. I također imamo masu izvora što se tiče srpstva zelenaša, jer istaknuti pseudopovjesničari poput Novaka Adžića i to ne žele da citiraju, nego turaju istu priču kao što turaju u njihovim portalima kao što su Antena M, Analitika i tako dalje. I također, kada smo naišli na masu izvora u njihove literature, listove, knjige, dokumente i sve živo, samo bih htio da priložim prilog uz ideale zelenaša da su bili za veliku srpsku državu pod konfederacijom gdje bi vladala dinastija Petrović i gdje su bili protiv jugoslovenstva. Ima šta više i opisi zelenaša koji su opisani kao velikosrbima. Imamo iz 1918. godine gdje piše: nije niko drugi uzeo onaj isti veliki Srbin koji u svim velikim istorijskim događajima od 1860. do danas nosio alaj barijak svega srpskog naroda. Inicijativu je uzeo sam lično njegovo visočanstvo kralj Nikola. Ovdje možemo vidjeti da su zelenaši sebe smatrali velikosrbima kao i njihovog kralja, nazvavši ga metaforički srpskim carem. I u njihovim listovima crnogorski zelenaši imaju kalendare poput 50-godišnjice srpske Marseljelje o namo namo. I druga slika, to jest slika kalendara, je kalendar crnogorskih zelenaša sa slikom srpskog manastira Visoki Dečana. I imamo 7. januara 1918. godine, gdje piše: posjećaš nas Božiću, na tužan Božić 1915. kada Srbi izgubiše obje svoje kraljevine. 4 dušmanska carstva bjehu se digla i protivu srpskih država i slobode. Lovćen i Cetin je padoše u ruku neprijatelju koji odasud nadiraše srpska zemlja i za toga nije više bila u stanju svojoj djeci očuvati slobodu. Na kraju, zadnji dokument iz zelenaške literature možemo vidjeti o dinastiji Petrović-Njegoš. Evo originalni dokument o idealima zelenaškog pokreta. Ovo je dokaz da nisu bili za nezavisnu Crnu Goru, nego su za veliku Srbiju. Pod dinastijom Petrović, kao što je kralj Nikola želio, od ad literan citiramo. Ova dva uslova koju su eventualno saveznici mogli tražiti od novog kandidata za prijestol Srbije imala jedino dinastija Petrović-Njegoš. Ona je srpska, najsrpskija. I tako dalje, i tako dalje. U ostalim stranicama ove knjige, koja se zove Glas Crne Gore, je bio ogorčen stvaranjem Jugoslavije i prisjedinjenja Crne Gore Srbiji. On je istakao za ujedinjenje velike srpske države u okviru federacije. No kada je riječ o srpskoj nacionalnoj ideji, Brajović naglašava: ako se vratimo u 7. vijek, vidimo da su među srpskim plemenima koja su stigla na Balkan jedini koji su uspjeli da zbace dominaciju Vizantijskog carstva i uspostave nezavisnu državu bili oni koji su naseljeni u Crnoj Gori, Boki Kotorskoj i Skadru. Prvu nezavisnu državu osnovali su pod imenom Zeta. Potom su je Turci nazvali Crna Gora, pošto su u njoj doživjeli mnogo poraza. Također imamo od Jovana Plamenca, vođe crnogorskih zelenaša ili pravaške stranke, u Narodnoj skupštini, u Cetinskom vjesniku, tačnije u decembru 1911. godine, i to prije božićne pobune, jer su imali cilj prije toga, govorio je: narodno predstavništvo vidi u vašoj izvišenoj osobi ne samo tvorca današnje moderne Crne Gore, nego u isto vrijeme i sve srpskog heroja, koji je u svoju muzu stavio u službu srpske narodne misli. I također,
Imamo, na primjer, još mnoštvo izvora, ali navešću, na primjer, memorandum također zelenaša što se tiče Pariške konferencije. Kada se rešavalo u sudbini Crne Gore u konferenciji mira, vođa crnogorskih zelenaša Jovan Simonov Plamenac je uputio memorandum koji je 5. marta po delegaciji Kraljevine Crne Gore podnijela Vrhovni savjet velikih sila na konferenciji mira u Parizu, zajedno sa ostalim zelenašima. O identitetu su govorili da je Srbija bila već nezavisna. Cijelo srpstvo, koje još ne biješe oslobođeno, smatralo je Crnu Goru kao Pijemont. Uz to, on je htio da Crna Gora ima Hercegovinu, pošto je inače Hercegovina htjela od davnih dana da se prisjedini Crnoj Gori i da ima Boku Kotorsku sa sjeverom Albanije, unutar te velike srpske države. I još su dodali nešto u vezi toga, kako je Crna Gora očuvala nezavisnost i suverenitet stare srpske države iz srednjega vijeka i kako je ona uživala potpunu simpatiju svojih sunarodnika. I također imamo još masu što se tiče dokaza i sve. Imamo, na primjer, sam memorandum opet zelenaša gdje su otvoreno govorili o ujedinjenju, o memorandumu Jovana Simonova Plamenca i još neki drugi zelenaša kao što su tu bili Vučinić i tako dalje i sve. Imamo, na primjer, opet kada su se vodile borbe između Srba iz Crne Gore i Jugoslovena, Pašićevi radikali su širili laži kao da zelenaši hoće da stvore separatnu Crnu Goru i da su oni protiv srpstva. I kao što znamo, zelenaši su odgovarali sa dokazima da hoće veliku srpsku državu, samo da Crna Gora bude federalna jedinica. Imamo memorandum Plamenca koji je upućen predsjedniku Wilsonu i u dijelu memoranduma piše: njihov jezički dijalekt ukrašen je književnom jeziku cjelokupnog srpskog plemena, a uz to oni su srpstvu dali najvećeg pjesnika i mislioca, crnogorskog vladara Petra II, pretka današnjeg kralja Nikole. Još su dokumentu u saglasnosti sa ustanicima iz Božićne pobune. U ovom dokumentu prilažemo dijelove pisma pisanog u januaru 1925. godine, u kojoj nuti uputio kralju Aleksandru Karađorđeviću sam Plamenac, kao što je prije uputio sam Krsto Popović i ostali zelenaši. Oni u pismu mole od kralja Aleksandra amnestiju za njihove političke krivice. Interesantni su pasusi u kojima pojašnjava zašto je stao na stranu na koju je stao 1918. godine Plamenac, a i također zelenaši. Oni navode: u tim mojim svetim naporima za Crnu Goru i srpstvo bili su mi neprijatelji samo oni koji su bili ili neprijatelji Crne Gore i njene dinastije ili srpstva. To je u interesu srpskog naroda da se na konferenciji mira pojave dvije srpske države sa posebnim zahtjevima, a u jednom istom cilju, tako što ne mogne jedna dobiti za srpstvo, da to dobije druga. Da se primijetiti da ovi i drugi brojni citati iz pisma ne idu ruku pod ruku sa ideologijom i politikom koja se danas pripisuju zelenaškom pokretu i božićnom ustanku od današnjih takozvanih komita. Ovo pismo po obliku i sadržaju nalikuje pismo koje je Krsto Popović iste godine pisao kralju Aleksandru. I Jovana Plamenca i Krsta Popovića će tokom Drugog svjetskog rata bez suđenja ubiti partizani. Tu je također knjiga koja je prema mom mišljenju, ajde da kažem, omiljena što se tiče izvora ovako primarnog za zelenaške ciljeve i sve. A to je knjiga Crna Gora pred konferencijom mira. I imamo tu, na primjer, citat zelenaša, gdje su sami rekli u toj knjizi ovako: sloboda Crne Gore služila je srpstvu ne samo tijem što mu je krepila moral, već i tijem što ga je stvarno potpomagala. Pokraj mnogobrojnih ratova koja je vodila za slobodu svoju i svoje potištene braće, ona je, na primjer, pomogla ustanak Srbije početkom 19. vijeka tijem što je od svoje strane oglasila rat Turskoj, te je tako potpomogla stvar Srbije jednom značajnom diverzijom. I imamo još faksimila pisma što se tiče srpstva zelenaša i sve. Na primjer, u drugim faksimilima pisma i dokumenata arhivskih koje sam našao ovdje,
oni su govorili da oni hoće ovo, da je Crna Gora jedna mučna, ali slavna tvorevina crnogorskog naroda i kao takva da ona ne smije pri konačnom satiranju srpskog narodnog ujedinjenja biti smatrana od strane Srbije kao jedna obična bivša neprijateljska provincija. A to nam govori u vrijeme kada su srbijanske pojedine trupe širile laži kao da je kralj Nikola bio odgovoran za kapitulaciju, što nije tačno. Krivac za crnogorsku kapitulaciju je sam bio general Petar Pešić, koji je prvo htio da se zalaže za separatni mir sa Austrijom, kao što možete da vidjeti u dokumentu u Telegrafu, i također on je kriv što je degradirao crnogorsku vojsku i što je 4. januara napustio Crnu Goru, ostavivši da se crnogorska vojska ovako povlači pod lovćen i da bude srušena od Austro-Ugarske. Šta nam to dokazuje? To nam dokazuje da su zelenaši bili generalno protiv jugoslovenstva. O tome sam najviše objasnio u prvom uvodu što se tiče uzroka božićne pobune, kao i također da su bili protiv sklapanja s neprijateljem pakt i to što su bili protiv stvaranja zajedničke države sa neprijateljem kao što su Hrvati i ostali i to. Da potvrdim svoju poentu, u prvostepenom sudu za Varoš u Beogradu upućena je zamolnica za preslušanje Jovana Plamenca i ostalih zelenaša u penziji u Beogradu. Riječ je bila o Podgoričkoj skupštini i o izborima u vezi državnog uređenja Kraljevine Crne Gore. I oni su tu rekli, čim su velike sile konstatirale ovaj fakt po prijemu izvještaja od strane izborne kontrolne komisije, donijele su odluku o očeznoću međunarodnog suvereniteta Kraljevine Crne Gore i o prisjedinjenju iste države Srba, Hrvata i Slovenaca. I to imamo u samom listu Balkan, gdje su odbili bukvalno svaki mir ili svako kakvo ujedinjenje sa Jugoslavijom. I tu su rekli da su Crna Gora i Srbija dvije srpske kraljevine koje su se žrtvovale za svoju slobodu.